Kaya ginaning umpisa ng Brigada Eskwela 2025, libreng school supplies at bag ang dinakin ng Pampangas Elite Mannequins ay ning balita ng Patricia Mamang. Akit ing timan kareng kaya nakang areti, inyang tanggapan la, reng karelang bags at school supplies, iba't kareng opisyal at miyembro ning Pampangas Elite Mannequins o PEM, kaya king Pulong Kakuto Elementary School, king Ciudad Angeles. King pamanimuna ning founder ning organisasyon ay Medj Lopez Jimenez, dinakela reng bags at aliwapang gamit king eskwela, kareng dinala na benepisyaryo o reng anak iba't king kinder hanggang grade 3. Ing Gifts for Kids Project IT, 13 banuan na ning gagawa ning PEM. Ining bagay ni, actually, Gifts for Kids, ingawas ko, mag-aral niya mo at yun notebooks, pencil, ballpen, paper, pad paper, eraser, ganang kailangan doon na may kipag-coordinate ko kening king school na ning basic needs na rin anak, itaning pepalog ni kem bag para mag-aral na lang. Ini po sana makasahop kami po kaya kayong marakal at sana po maging inspirasyon kami. Emo kareng anak at kareng aliwapang daratang henerasyon na sana gawan damo rin po ini po ang ilang makaluwag-luwag at makasahop pa rin kareng kaya katamong anak ang mangailangan. Advocates of Beauty and Charity, yan ang sentrong susulong ng Pampangas Elite Mannequins, akabibilangan dareng beauty queens, ampong modelo. Talagang ini gewake at hikayatan ko la rin na dating in panahon, ila naman ang gawa para kaya kami, para kanako, king eko na siguro agawa pa, ken daratang banwa, at least ila nang ito misundo, ken kaya kaming legacy, o kaya kaming advokasya para kareng anak. Pepa salamat naman ning principal ning eskwela, king malasakit ng Jimenez at ning aguman kareng magaral keti. Napakaswerte po namin dahil po for 13 years wala pong sawang tumutulong ang Pampanga Elite Mannequin sa aming eskwela sa Pulong Kakutod Elementary School sa pamunguna po ni Ma'am Medj Jimenez. Napakasaya po namin, lalo po ang aming mga anak dahil wala po silang sawang tumutulong, lalo na po sa mga mag-aaral naming mahihirap. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.